Huihchhuk Hnahthial vawiin ngai thatu le thlir thu zung te chi bei vek ule vawiin hi February ni somni paruk sang ni somni pathum pathian ni ani February ni somni pali zirtop jana tanga nei tran Bible Society of India Hnahthial branch inkhawmpui voi somthum panina BCM biak in venglai Hnahthiala nei chu zanin hian triakang tun tum inkhawmpui hian hebrai bungli changsom pani pathian thuthil ti theina ti manani a upavanlal zuya auxiliary resource person is also speaker ani tukin inkhawm hi BSI Hnahthial branch president kalchuak tur Reverend TC Vanlal Malsoman Kaishoya speaker upavanlal zuya AARP in thilpek rongbol na chunga lalpa choi moi ti thupui mangin thu cha soya Bible ziak chuak mi pangale collector ti thra mi pahni choi moi na hun manani malzai thucham recitation soile zai pol ten hun an mangbok nimin khan ro rel ani a branch tarketa cheng noi nga sing ni komni in heta hian auxiliary target cheng noi li le sing ni pek ani ang BSI Hnahthial branch a hian pastor Bial Song oma Bible ziak chuak po mi somthum anom to ani nimin vek khan troi tu thar thlan ani boka president a upake sangkunga Vice President a upachingkhuma Secretary a rongbol tu silal ngak liana Assistant Secretary a rongbol tu silal nunmoya Treasurer a upasilal fakzuala le Financial Secretary a upapilal rongbol te thlan anni Indini chonhnudar khatkhan Mizoram Journalist Association MJA Annual District Chuan District MJA ni nuwa voi khatnan Hnahthial South 3 VC House Annual Conference and mga Pubijoy Gurung MPS Additional SP Hnahthial District Chuan Kholini namanpui Hnahthial South 3 VCP Pukelal remliana po in namanpui bokani an President pu FZO sanglena kai suai he conference a hian Kholian Pubijoy Gurung Chuan thu soin Hnahthial hi ka khua ka ti ngam ve ania chumi kadil ru ka put chan chu MJA te hi ni theito pa min tho pui tu ka kudle ke te ni thina kalom em ani atia police te min tho pui dan zong zonga po lom thu ko soya mundanga ka officer pui te hian ke anga journalist ten an tho pui dang hi an om ve angem o ti ka ngai tu thina inchunga kalom tak zet ani ati police a chung chuan journalist ten hian kan tho dun rang angai dona police a ka chung chuan journalist ten hian kan tho dun rang angai dona journalist hi kan ram siam thatu thil diklo te siam that ani theina na malatu in nia in ro pui em ani ti in tuna kan thlen chin po alo mom to le ma se kan thlen china lung oi mai lovin theitop chua chun zom zel turin ka ngen che u ani Hnahthiala ka hun to kamang tei tur hi ka loma mundanga chuan ka ui ka ar min pitu tur ka nei mi lo lai Hnahthiala chuan mangai tu tak kanaya Hnahthial hi ka mangaya num ka ti em ani ati bok tu sei tu dang pukelal remliana VCP Hnahthial South 3 point MJA ten kan house thar nei te min lompuya conference nana min mansak du te hi kalom hle ni ti in hetianga house thatak sakna tura ro manna min siam sak tu sarkar chunga lom thu ko soi tak me ani ati bok mundanga kan jinna sa MJA din hun po ka revenual Hnahthial MJA te hi Mizoram journalist a chuan journalist thaber polin ning ka ria alomum ka ti ka chuang chu ni ati bok he huna hian pu islal thang hu ta treasurer chuan hun ser mangin secretary puroding loan report toi pia vice president pusilal bot sen lom thu soina hun apang bok Hnahthial district MJA hi district a puan ani ma in Mizoram subdivision om chunni in kumsompali subdivision a omnu in ni sompani January sang ni somni pani khan district a hlan kayan ni a tuna hen bar por kon om me kani MJA Annual Conference chuan hetiangen resolution and pass ani pakhatna Mizoram sarkar in Hnahthial district min pele min ti puitlin sakmek hi lomom kan ti in tun din muna kan momo tak information and public relations officer le staff min da sak thuai se kan du le ani panina hun rei tak MJA Hnahthial in nei tu thinlung pu in
Hnahthial mun thalai taka Information and Public Relations Department ram kan lo hum ala hian Information and Public Relations Department Office le quarter min saksak thuai turin sarkar kan nge nani ti te an pass ani tuipui di khuwa a mani chawa khosa pu e chungnunga kumsum ko pakhat chu zirtop ni jing khan amudna pindan chuata hliam na tak tuar ni khoshelawa muania District Hospital Hnahthial en kolni in nimin jing dar kopel hlek khan a hliam tolawin aborala arwang hi postmortem ani a Hnahthial lungleng venga unau pa pu e siam lian ina lakani lumen ani nuwa voin hian vuiliam ani ang puai chungnunga mumasa tu te hne na tanga thudon danin hemin zirtop ni jing dariat vela po ala thola wangin a inbul hnaya omte chuan kai thotumin pon lama tangin an kowa kongka puile tukver dang a inkal line a bedroom tukver a in hongti muin an luta tisen nen chuata lo red rang chuan muta ani akhuma blanketa po thi khar lom mu ani bok puchungnunga hian atukhuma hliam na takatuara mun somni chuanga thui ani baka amai po avungin aduk vek bokani atukhum hliam hi anat em awangin hei hi athi pui bernin doctor te chuan an ngai kutlak tu hian a in hi arok zui ngei ni in ngai ania thilbo ro hriat chen alani lo he thil thleng chungchang a hen Hnahthial police station a FIR thelu ni in thubuai zelu ngalani a aboral le tak boxi awang hian thubuai dang po zelu bel angai don in police te chuan an soi Hnahthial police te chuan miswal sul nu hi an chui meka he chanchin buat sai lai thleng hi chuan man an la nei lo ani a hliam awanga inkhel achol san nuwa official a achol san thu puang to ma se voihni a champion pui to le mimal lomman engemaw zat alo lak to na season ruk zet a khelna ISL club Chennai FC lamin an la pompui theilo an home ground Marina Arena Stadium a nge football achol san thu a puan an du vetlat chutiang tu chuan an nge angenin an ron ngen ngata je tan hei tluka ngen ngol na du om hi om lo tun ISL season kalmeka Chennai FC home game hunung bertur chu nisomni pali zandar sari khan khelania mizo player pui engemazat omna North East United an hne ani Chennai FC lam hian in buat saina kalpui chho nasa lea je trivia 4-5 lucky winner siamin heng miwan nei panga te hian amhuna a free in je match nunung ber hian en thei don ani je jersey amana aming sign club andong bokang je hi khelna team club Chennai hian an ngai lu in a club legend an poma Chennai jersey je ming chon na po ral akal chonga le heng roman na zongjong hi Chennai FC nei tupa Abhishek Bachchan roman na nia je hian ni somni pathum khan Chennai FC apana anupui Dr. Joyce na toy ombok ani tuna je a mipui nan lom dani lo thirang all his fans and his home and club. As long as Chennai FC katizong kha Huihchhuk Hnahthial vawiin kan ngai thlak thei te chu ni a ngai thla tu zong te mang tha vek ule